ntshamo wa namuntlha wu nga ri kona a wu postpone maybe 2 to 3 weeks sweswo va kha va kombisa ku ri va lava ku va va ri kona loko ntshamo wa le Pietermaritzburg wu ya amahlweni tanihi xikombelo xa vona xa last time se sweswi hi vulavulaka ka ha ri na ku jekajekisaniweni ka mayelana na ku ri tiko ra namuntlha kumbe migingiriko ya namuntlha leyi fanele kona yi va kole court yi tlheriseriwa ndzhaku. Kahle avo ka va nga lavi ku ya kambe veri va lava ku siku va va ku kha ku njekajekisaniwa hi timhaka ta nandzu lowu va ri koho a court. Sweswi a mi nga vula ku sweswi ve le khotweni se va kombisa mhaka ya ku kumbe muyimeri wa vona Belempofu i kombisa mhaka ya ku ri a nga kuma nkarhi wa ku leswi hi swi vula ku consulta kumbe ku vulavula na vona ku va kota ku namuntlha nandzu ya mahlweni se va kombisa ku ri swa tika loko va ri khotweni va consultana na maloyara ya vona so ene na namuntlha ku va njekajekisano ya mahlweni a va tsakela ku va ri kona hi nyama le a Pietermaritzburg leswi nga kotekeki ku va ri khotweni so hi mhaka leyi va kombela ku ri siku ra namuntlha ri tlheriseriwa ndzhaku. Se swi vula yini ka ku tengiwa ka nandzu lowuwani hi ku i khale u kha wu hundziseriwa amahlweni? Antivi loko mu ku swi vula yini hi nga tivi mara lexi nga kona kumbe lexi karhataka i ku ri a hi nge vuli hi ku nkulukumba Zuma a va ready ku ya mahlweni na ku va nandzu lowu ya mahlweni vo va ku sweswi leswi va a ku endleni leswi va swi vuriwaka ku ri i timfanelo ta vona leti pfumelaka enawini ku ri loko a ni tivi loko mi yingiseri ku va mi kha mi landzelela nkulukumba Belempofu i tshikelela laha ku ku fanele ku va na trial leyi yi fanele yi va fair ene ku va yi va fair i ku va nkulukumba Zuma a ri kwihi a ri kona le ku tengiwa kona hayi ku va a ri a khotweni swi vula ku ri ku ya hi vona nambiloko ku tengiwa mahlweni wu ta va wu nga ri fair se i njekajekisano lowu nga kona namuntlha kasi loko munhu a ri khotsweni leswi hi pfa hi vona timovha ti ta xiphorisa na ku va vurili lava va NPA ya ku sunguleni ku loko vo fanele va ya khotsweni vo fanele va ya tenga nandzu lowuwani va ta sukela le khotsweni ivi va ta tenga va tlhela kona swi jike kwi swi jike kako loko judge kumbe muahluri wa wona nandzu lowuwani a ta va a humese leswi swi vulaka directive ya ku ri namuntlha nandzu wu ta tengiwa hi leswi vuriwaka virtual kumbe ku tirha Zoom kumbe Microsoft Word kumbe online se swi jike kwalaho ko nandzu luwa va nga hayi le a court a Pietermaritzburg sweswo ni believe ku ri judge a va langute mhaka ya madzolonga lama nga va kona ku ri loko vo tshuka va ku ntshamo wu va kona le a va safe kumbe swa endleka ku ri vanhu lavaya va ta va kha va ri karhata va luta na tixopo va ya kwale court so for safety reason judge decide ku ri mhaka ya namuntlha a yi tengiwi virtual kumbe online se la swi nga jika kona loko hi languteka leswi a swi kunguhatiwini ka nkarhi lowu nga hundza bote ya koko kule ku tikeni na wa hina van'wani va hehla ku wu na timbhovombhovo to tala ngopfu leti khale ka president va nge le ku ti tirhiseni ku ti pfalapfala kumbexani ku hi lemukisa ka toho hi ndlela yaleyo se loko namuntlha va heta ku ntshamo lowuwani ku ta va na yini ku ta va na xiboho lexi xi nga ta va xi rindzeriwile kusuka ka jaji ku kumbe ka jaji kumbe magistrate ku va ta kota ku vula ku hi ta tengisa ku yini ku ya mahlweni. No, lexi nga ta humelela namuntlha i ku ri judge i fane a hlula mhaka leyi tengiwaka namuntlha ya ku ri nandzu wa namuntlha wu ya mahlweni tanihi a nga swi kunguhatisa xiswona kumbe ene ku ya namuntlha ku ya mahlweni ni vula hi tlhelweni ra ku ri ku ve na xikombelo xa ku prosecutor bill down a humesiwa i xikombelo lexi a xi fanele xi tshama namuntlha leswi nkulukumba Zuma va nga ku aleni se loko ya fika makumu
judge if ana avula ku ri nandzu lowani a wu yi mahlweni namuntlha i ta postpone ku menjani mara lexi salaka i fane a hela a hi veke rivaleni ku ri xikombelo xa nkulukumba Zuma xa ku postpone hi 2 to 3 xa amukeriwa kumbe a xa amukeriwi and loko xi nga amukeriwi swi vula ku yini ku nandzu luwa wu tengiwa mahlweni ku ri nkulukumba prosecutor Billy Dam wa huma kumbe hi leswi nga languteriwa namuntlha swona ku humelela namuntlha ene hinkwaswo leswi advocate a hi se fika ka nandzu a ri kule ngona nandzu a hi se fika a ri ku lwiseni ku ri mana a nga tengisi mani hi mhaka ku ri i yime na DA ka nkarhi wun'wana a va nyika leswi swi vulaka supplementary affidavit so i ta va bias a nge vi feka ku va a tengisa nkulukumba Zuma se a yimeli tlhelo se ka nandzu hi woxe hi ta fika ntsena loko xikombelo lexiya xa ku luya how prosecutor Bildan a huma kumbe not hi nga tivi loko ri ku ta va na swin'wana leswi nga humelelaka nandzu tlheriseriwa ndzhaku kambe vativi kasi ni pfuneni kasi ntirho wa prosecutor i yini hi nga fika lexi nga ndlaku ku hi ze hi fika ka ku hi ku prosecutor i biased kumbe i voyamela tlhelo ro karhi ntirho wa prosecutor but ni nga ti xichangani xa mi ta xi vekisa ku yini mara na swi mina ro ri tirha kona mara lexi yi nga ku humeleleni i ku ri nawu lowa hina lowani sweswi ni swi vulaka mbhovo ene a ni nge lavi ku pfumelana na n'wina ngopfu hi tlhelo ra xinawu because ni ta va ni boxa loko no pfumelana na n'wina but nawu wo pfumela ku ri leswi le ka in terms of section 106 of Criminal Procedure Act leyi vulaka ku ri loko munhu kumbe the accused a twa ingaku prosecutor a nga fanele a n'wi tengisa leswi hi xilungu swi vulaka has no title to proceed to prosecute leswi yisaka ti-issues ta vubias sweswo i na mfanelo tanihileswi nkulukumba Zuma va nga swi endla ku va a kombela ku a humi a suka layani ku ta un'wana prosecutor a ta ya mahlweni na nandzu so issue ya vubias ko tala swi kongomisiwa ngopfu ka tijaji a swi talanga ka ti-prosecutor it's one of million cases leswi swi endlekaka ka lowani nandzu but at the end of the day na wa pfumela swi endliwa hi ndlela yaleyo and that's why se ku ri na njhekanjhekisano walowo jaji emakumu hi ya fanele a ta na xiboho xa ku ri nkulukumba Zuma va humelela kumbe haka siku leri a va nge ti va ri lava ra vona a khoto a nga ri a ri nge fiki kambe a hetseleni a hetseleni lava ku kota ku twisisa mhaka yin'wana la namuntlha loko ni vulavula na n'wina ntetani a rindzele xiboho kusuka ka Constitutional Court mayelana na timhaka ta ku langutiwa hi vuntshwa xigwevo xa khale ka president hi langute timhaka ta ku sweswiwani va le ku kombeleni 3 weeks ku nandzu lowu ku tengiwa ka nandzu lowu ku hundziseriwa mahlweni themba ku tengiwa ka koho i ku va ku tengiwa ku muchuchisinkulu Billy Dam a suka kumbe a nga vi kona laya ivi ku ta kota ku ya sungula mana na Patricia Delele se xivutiso lexi ni lava ku vutisa xona i ku 3 weeks yi vula yini yi va yi kha yi komberiwa yi kha yi langutana na yini na tinhlayihlayi ta COVID ku kala ku tshamiseka kumbe ku tiva ku kumbexani xigwevo xa xi nga hungutiwa hi Constitutional Court 3 weeks leyiwani yi komberiwa hi tlhelo ra ku languta ku ri Constitutional Court yi ta vuya yi tshama yi pfumelelana na vona nkulukumba Zuma ku ri xigwevo lexiya xa 15 months xi cinciwa ene nkulukumba Dalempofu i swi vula a nga tipfinyingi hi ndlela ya ku ri i confident ku ri leswi a kha swi hlamusela la ka court leyi ya Pietermaritzburg ku ri xi ta cinciwa ene sweswo swi ta endla nkulukumba Zuma a kota ku ya kwihi a ya le Pietermaritzburg a ya mahlweni na nandzu se sweswo i ku titshamba ka yena ku ri Constitutional Court yi ta cinca xiboho lexiya hi nga tivi ku ri himpela yi ta cinca se i kombise mhaka ya ku ri 3 weeks leyiwani ku ya hi leswi tijaji ta Constitutional Court ti nga fambisa
yona case liya ya ku kombela ku cinca xiyehle lexiya yi ve fast kumbe yi ndlele leswa ku ri yi hatlisisisini matirhelo ya yona ka nandzu luwa se ku ya hi leswi a swi nga swi langutise swona dale mpofu hayi va nge take more than 3 weeks va ta ya mahlweni va hatlisa hi ndlela yaleyo leswi va nga ta hela va teka xiboho xa ku ri xigweva xa cinciwa ivi nkulukumba Zuma a huma va kota ku ya le a Pietermaritzburg se sweswo i leswi nkulukumba mpofu a nga swi vekisa xiswona hi nga tivi ku stand lekisa sweswo or not a ta yimela yo constitutional court yi ta ka yena yi hela ka rivaleni ku yi yima kwihi ya ncinca kumbe a yi ncinci mele ka xiyimo xo hlamula xivutiso lexi lomu nga ri ka xiyimo xo hlamula xivutiso lexi advocate hi to vhe swi tshika kwala hi gcina koho xivutiso xi ri mi swi vitana yini kambe n'wina hi xinawu mi ri ti-prospects ta ku xi cinciwa tinjhani hi ku vona ka n'wana ti very low bet ni ta hlamula ni gimeta kwala ni khensini nkarhi wa n'we vana na siku lerinene ku tiya ku hengeta akhensa advocate Ntsako Baloyi hi vo hi bula na vona mingisero mukala lona FM xivutiso lexi ni lavaka ku njhekanjhekisananyana ka ntsongo hi xo hi lexi tanihi tiko ra Afrika-Dzonga hi vuyeriwa hi yini hi ku tengisa khale ka President Jacob Zuma i xivutiso lexi ni lavaka kumbexana mi nga hi pfuna ku hlamula xo hi vutisa hi pfunana kwalani ku ku ya kule ku yiweni hala na leyi nawu wa pfumela ni ani ala nawu wa pfumela xivutiso lexi ni vutisa ku we mingiseri wa mehe wena hoxa ku xandla ka Afrika Wa Vulavula wena nga na mavonelo hi vuyeriwa hi yini tanihi tiko ku tengisa khale ka President Jacob Zuma hi le ka 015-297-1855 tirhisana Mathebula DP at SABC.co.za hi twa ku n'wangulo wa wena wu ri yini kola ka mungana lonene FM makombandlela i mani ta ri teka riqingho rena mingisero wa mehe andza ka leswi pfumela ku hlayiwa loko ku hlayiwa vanhu ku tiva mani swi nga pfuna eka ku avelana vukorhokeri #ndza pfumela munghana lonene FM makombandlela nhlekani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika Wa Vulavula na Khalanga Pat Mathebula 015-297-1855 tsundzuka mingisero wa mena vutise na timhaka leti ta ku ri xana timhaka leti ta ku president va fane va hlongola khale ka kumbe va hlongola holobye wa xiphorisa na holobye wa timhaka ta vunhlori u ri yini matitwelo walawo i timhaka leti mbirhi leti ni lavaka ku hi famba hi tona mina na wena ka nhlekani wa siku ra namuntlha a hi amukeleni mingisero wo sungula hi loyi nhlekani Nhlekani hi pfutsati mpfukile. Hi pfukile minjhani na? Hi pfukile. Hi khensa. Hawa nto hlamula swivutiso swimbirhi mara mo ni sungula hi timhaka ta ku va ku la ta hlongoriwa ministara na lava intelligent. Ava yisiwi helo hi timhaka ta ku hi ku twisisa ka mina ka ha ri ku khomiweni ka vanhu ene van'wana va vanhu lava va hleketeleriwa ku va vi na xiave kumbe hi vona va kunguhatinkulu va ndaswindaswu leyi nga va kona vhiki leri va va ri ka xiyenge xa vuhlori kokwala tikweni se swi le rivaleni kahle ku n'winyi wa muti hi yena a tiva ku gede hi yena a tiva ku jarata ra yena na ku xigedani xa vumbirhi a nga xi faka hi kwini loko leyikulu yi khiyiwile that is why ku va ku ya tshamisiwa munhu wo fana na ministara Bekicele na lava va intelligent a swi nge pfuni nchumu hi timhaka ta ku swilo swi kunguhatiwile vakunguhati va hansa leyi a yi ri kona i vanhu lava tivaka tiko ra hina in and out i vanhu lava a va swi tiva ku makungu ya vona ya ta humelela now loko swi ve hi ndlela yaleyo Budpet vanhu lava va fanele va hlongoriwa hi ti-reason tini a va tshiki va ri karhi va tirha ku karhi ku landzelerisiwa vanhu lava va vona va hetelela va ya prosecutiwa na vona va ya yima anawini va tengisiwa va kota ku hlamula timhaka ta vona ku va hi ku hi ta va hlongola a swi nge pfuni nchumu ku hava munhu loyi a nga hava xihoxo ene a ni vuli ko va na xihoxo lexi va nga xi endla ku kunguhata vugevenga mativa vo ni mi byela ku ya hi South Africa swigevenga swi na ti-chances to tala ngopfu swo va swi humelela that is why loko swi tshuka mi twa ku swigevenga swi duvulana na maphorisa ku tala ku wina swo swigevenga mi ti vutisa ku va duvula ti-shooting range ta vona ti le kwini lava trainaka swibambu ku va ku ri hava mara hi vona va ndlalaku hi minkarhi yo tala va wina va na matimba yo tala ngopfu naswona swilo leswi swi va swi va swi humelerile mina a swi ni hlamarisi se vana vambirhi a va tshikiwi ku ya hi mina va nga yi helo vanhu a va yi va karhi va khomiwa vanhu lava nga kunguhata swilo leswi
va swi endlile Botshat mara va rivala ka a va ha ri matimbeni. Munhu loyi a nga na matimba i munhu loyi a nga xitulwini ku nga President Ramaphosa. Hi yena a nga na matimba yo a nga jikisa ele a hi endla 7. Loko vona vo tala fikisa a ngo jikisa a hi endla na yini ku rhandza ka yena. Ku ya hi leswi na hina vaakatiko hi swi rhandzisaka xiswona. Se va swi endlile leswi va nga swi endla Botshat na vambirhi a va fanelanga ku va hlongoriwa a va emahlweni va ri karhi va tirha. Leyi ya ku tengisa former president Botshat ni khomeleni kwalani ka yaleyo ku tengisa khari ka president mani teka sisilili hi mi ta sungula kwalani chava ku mi tsema a ku na problem ni khomeleni tani imani hi kuma ku sisilili va ri mahungu ya wara yan'we ta emsekweni ya sisilili nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa Afrika wa vulavula Bothete mina ni vona ku ta tika shem ni vona swi ta tika hi mhaka ku swa timali swi ta hlupha swinene ku ta va kha ku hluphekiwa swinene hi ku swilo swi ta va kha swi durha and then swilo leswiwa swi ta tikisela ngopfu vanhu lava nga ri ku na mali vanhu lava nga ri ku tirheni vo nga ta tikeliwa swinene hi ta tikeliwa xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula munghana Ranene FM u tiyimiserile ku haxa minongonoko na miburisano leyi nga voyameriki etlhelo ro karhi yi amukela mavonelo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya vayingiseri kumbe lava hoxaka xandla eka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi khensile sesilili na tlhokomhaka ta mahungu ya misava awara yan'we a yi yiseni mahlweni rikhotso ni khensile swinene loko mi ni khomele riqingho ro rolero a mi ku timhaka ta ku tengisa khari ka president ya Botshat ni vona nga kova ku dlaya nyoka hi ndzuluta president va na xigwevo lexi se va nga na xona xa 15 wa tin'hweti a hi langutiseni na malembe ya munhu loyi a ha fanelaka ku dyela mfumo mali ka leyiwani ya matlhari leyi va kombelaka ku susiwa prosecutor no twa ingaku leyiwani futhi na loko yi ya mahlweni ma vona milandzu leyi nga na timbhoni to tala yi tala ku loko yi karhi yi tengiwa yi hetelela yi cinca xivumbeko se mara sweswi Botshat lexi mina a ni twisisa ku vaakatiko va Afrika-Dzonga a va ri na problem na xona mavhiki manharhu lama ma nga hundza a ku ri ku president va swi halala ku ya exitokisini hi swi voneni sweswi va le byele khale ka president a va le ku vulavuleni ka nchumu ko va vanhu lava nga handle va nga ku karhatini va nga sala va endla hasana ku ri ku va loko ya mina Botshat a mfumo mali va yi dyile va makile nkandla va endlile hinkwaswo mfumo wu nga hatli wu teka mali leyi a wu fanele wu tumbuluxa mintirho wu endla swin'wana ka hakeriwa ti-prosecutor leti nga ta va ta hakaya ka yisana na ku tengisa khale ka president munhu ya ku ya hi mina no vona nga ku hayi munhu kulukumba se i sirha le handle a ni vuli ku munhu a ri kulukumba a ngo holova at any time mara va ta n'wi tengisa kwala va fikaka va hetelela va ku va n'wi fayina guilty va n'wi nyika 15 years imprisonment a nga teki na 2 days munhu yaloye mi kuma va hamile jele a nge hi swi koti ku va a tshama while na malembe na nkarhi se swi va swi fambile ni twa hi nga ko va waste a hi pfumeleni ku hi bila hi muxaka wa njhani wa munhu Botshat laniwani ko va waste hi timhaka ta ku na nkarhi wa vona a va ri president that's why namuntlha Botshat loko yi tshamile loko moya a giyana stadium swi tshamile a swi helanga fambani ka miyexe kwala a va ya vhiki na vhiki ku a va na nchumu na wun'we lowu nga hela loko mi la ta swi vona ku a nga zangi basa nchumu mara loko ku ri ku ha concentrate ka ku tengisana na khale ka president Zuma ni twa ngaku hi le ku vuyeleni andzhaku ngopfu xa best a ku ri timhaka ta ku a ku ringetiwe tindlela hinkwato leti nga ta pfuxelela ikhonomi ivi ku langutiwa ku yisa ku yini a mahlweni laha Botshat laha mobanyoka leyi nga fa mi fayetela nhloko mi ta za mi hela matimba n'wina mi nga ku mbeketeleni kale ya ku hetisela Botshat ka leyi ya nhundzu mina ni vona ingaku va nga yi vuyisi va ta loko ku ri ku va teke michini wo hlantswa vanhu va le ku zandla va ta va cincini va faka michini luwa wa khale wo hlakala wu le mukhukhuni wa vona va rhwala bokisi va vuyisela a xitolo ivi va nga khomiwi mina a ni ta ku leswi nga hi xiswona sweswi a va khometeriwi Botshat va tsoniwa na tibaili va kota ku va swi tiva ku loko munhu a lava xilo iya a ya xi tirhela loko ntirho ku ri hava va kombela ku a pfuniwa hi van'wani a xava that is why vakunguhati va ntirho lowu nga va kona mavhiki lama nga hundza a KwaZulu-Natal na KZN loko va ha ri ku khomiwa na namuntlha ku yingisa ka mahungu nto va kota khomiwa wun'wana a va khomiwi Botshat va za va helela ivi voho vanhu lavawa loko ku ri ku swi olova va kota ku va ri ya tinhundzu ta vanhu tinhundzu leti nga yiviwa mavhengeleni ku na ti-insurance ti ta hakela ti ta va pfuna mara swi pfuni nchumu ku ya ka tekiwa xisibi leswi va nga swi yiva ku ya ka tekiwa tivhoroso va tlha va hi chelela loko vanhu va ya va ya xava va dyiwa sweswiya hi poisiwa hi Iva ni twa vuyisiri 015297185 nhlekani Hayi Khalanga Mpfukeni. Mpfukeni njhani papa Mpfukeni yena I'm sure michini xa n'wina benzela yo basa. nara yi ta va yo basa yi ri kwihi ka ha ri hava
na so kita khala byo endle kare hamisisi kwala ni nga kona yediro so khalangisa bogus kala xingonini Khalanga mina timhaka to sekisa president a ndzi voni ti ri na nkoka kulukumba lava loko va tshusha vo ti fambela loko mo langutisa sweswi ku anake swilo swo tala ngopfu ku va va khomiwini and sweswiwani hi na ti-chances ta ku sweswi va ku sengisiweni loko vo fika va humesetela swihundla leswi swi nga ta va tlhela swi amana na vona president hi ta va hi ni kwihi ka nkarhi wa sweswi va swi vona ku ANC yi divided Khalanga hi sweswo ntsena swi na va ta mi hlamusela swona ku na xihundla xikulukumba ngopfu sweswi a hi swi tivi va kombela ku ri va engetelanyana mavhikinyana mambirinyana ku ri va nga hlengisiwi hi swilo leswi va halala ku vulavula a hi nge swi tivi ku va hala ku burisana van'wana ku ni boxa kumbe ni nga boxi na hi ta ku vavisekeni Khalanga ku ta onhaka swinene a na ku ta byela mavun'wa kambe a swi antswi hi ku onhaka hi kha hi tiva ntiyiso ku tlula ku tshama hi kha hi ku ha chava ku ta onhaka ku kha ku nga humi ntiyiso swa tiso nga humi Khalanga tiso nga humi u nga humi a va ti-social president va ti fambela a ku na munhu a nga ri ku na skandala va chuhile sweswi a va swi tivi mukhala byelo ya vulavula yini sweswi ku lo jowe sweswi a va swi tivi ku emetweni ku ta va na problem yikulu Khalanga ni mi byela a va ti-social mukhala bya vanhu a ti fambele leswi nga onhaka sweswi swo muta tishopo na yinene swi ya hindza laha mi ta n'wi sengisa a vulavula swin'wana a khumba na vona president ya yiva yini ku ri ku swo swi khumba na president va ta khomiwa na vona daki Khalanga kambe loko swi va khumba i fambile loko swi va khumba va fanele va khomiwa a ni ha ku na loyi a nga henhla ka nawu rirhandzu ni rhumele tweet yin'wana la ni tshemba ku xivambo va ta yi landzelela tweet leyiwani xivambo leyi ni nga rhumeriwa yona hi rirhandzu la rirhandzu i ri ndzawulo ya vatirhi a Tzaneen yi kholela vaaki yi va byela ku va fanele va ta hi Musumbunuku va ta kuma ti-dates ivi loko va ta namuntlha ku nga Musumbunuku ku khiwa gede ivi ku nga va byeriwa ku vanhu va ti hangalakela ni ta tsundzuka ku ndlela ya vatirhi yo yi tirhanaka na timhaka ta ti-UIF na swikhedzakhedza leswi hinkwaswo leswi n'wina mi nga kwala Tzaneen ka Department of Labour hi byeleni ku xiphiqo xa n'wina i yini nako hikokwalaho ka yini vanhu va fanele va sungula va tela ku ta hayi enhlekani mi amukeleli ka munghana lonene Bootpad Khalanga minjhani papa hi bukile mi kwihi hayi vatoma khensa swinene loko mi bela riqingho boto wa mina mi rini n'we mona hina hi zamazama ku veka vonelo ni ta ringeta ku koma swinene inkomo hi ku xivutiso xi olovile kambe xi na matlhelo mambirhi ahe ro sungula mo ni vula ku swi ta vuyerisa tiko ku va kulukumba Jacob Zuma a tengisiwa a hetelela a voniwa nandzu kumbe a nga voniwi nandzu loko swi ri ka ha ri na van'wana lava na vo va nga na milandzu kwala tiko leri lava na vo va nga ta famba layini yo liya ya Jacob Zuma ku ri timali hinkwato leti nga yiviwa le ndzhaku ti kota ku tlhelela endzhaku loko swi ri swa koteka sweswo kumbe vova lava nga endla swo va kuma karhi va khotsiwa se tiko ri ta vuyeriwa hi ndlela leyi vanhu se va ta sungula ku chava ku vona ku ri nawu laha tikweni se wu ti nyike matimba se wa tirha loko ni heta ni ku a swi nge vuyerisi tiko loko leswi ni nga swi vula laha hinkwaswo swi nga endleki ni kombela ku yi tshika kwalani Bootpad ni byeleni ku na na mi twa mtana matlhelo yambirhi ka ku swi ta pfuna ku ka va lava kumbexani va nga va ku va khumbeka ka timhaka ta huyi na vugevenga va ta va kha va swi vona ku a ku na loyi a nga henhla ka nawu kambe ke loko mi languta mbangu lowu hi nge le ku hanyeni ka woho ivi mi languta na mbuyelo hi swi tikomba ku nge ti kumbexani swi na ntikelo wa swoho Bootpad i ku nawu wu fanekele wu tirha un'wana na un'wana a nga onha a khomiwe a tengisiwa a voniwa nandzu kumbe a nga voniwi nandzu ku nawu wu fanele wu tikisa voko loko sweswo swi va swi famba hi ndlela yeleyo mina a ni voni xihoxo ku va ku khomiwe tatana Jacob Zuma hinkwenu a hi ringanini nawu lowu hi ta kota ku chava Bootpad a hi koti ku ya mahlweni hikuva vanhu va ha ri na tintiho to leha vusweti lebyi hi nga tshama henhla ka byoho namuntlha laha tikweni i mhaka vanhu ve le ku hoxeteleni ka timali endzeni ka swikhwama swa vona van'wanyana lava nga vhota
va tela mukhukhwini van'wana va tlela mapatwini van'wana va tlela va nga dyanga nawu lowu loko swi ri xikongomelo xa wona xa ku va khoma nkulukumba Jacob Zuma i ku vona leswaku tiko ra vuyeriwa swi kahle mara loko swi ri a va la ku vuyerisa tiko vo la ku khoma munhu un'we va n'wi pfalela a jele ku nga vuyeri nchumu endzeni ka xikhwama xa mfumo a swi hi pfuni hi nchumu a va n'wi humesi va n'wi veka hansi Enkombo tome 015297185 n'wina mi nge le ka tindhawu to ta Tzaneen ni vulavulaka hi tona ni nga tsakela ku twa kahle ku endleka yini ka ndhawu leyi ya vatirhi ni vula ku munhu a nge khandziyi bazi namuntlha a suka aka n'wamitwa a ku i ya Tzaneen ka Department of Labour lo a yela ku ya fika va ku i ta hayi khona man a ku na ndlela yin'wana yo antswa leyi nga tirhisiwaka ku na tinomboro mi nga va nyikaka va fona va buka a swi tiva ku na loko mi va nyika tinomboro a mukhomi enhlekani good pet buta mina empfukile minjhani epfukile ma I can't mo hi veka nyana ra suwa tana na rona buta iku vaakatiko va South Africa loko ni nga swi twisisi ku swilo swa politiki hi vulavulaka hi swona va ze va swi twisisa nyana na hi ku loko mo va langutisa kulukumba Jacob Zuma nkarhi lowu a va ri president ku ve na hoyi kulu ngopfu ya le kandla va hayi president a khomiwi ku dyiwe mali ta va swimanimani sweswi ku le ku landzeleriweni ka ndlela liya ya ku president Zuma a ta vula ku swi ndlise ku yini vero hayi a tshikiwi a nga khomiwi se loko a nga ha khomiwi futhi ku ri ku na ntiyisi a humanga hi ta yisa ku yini mahlweni ma yi vona mhaka yo fanisa na mito so a va tshiki na wu tirha leswi wu tirhisaka swona ku fana na mukhalabye lava nga ha ku huma va nga vula ku loko ku ri ku hi mpela ku le ku laveka ka ntiyiso a va yi mahlweni mara loko ku ri ku va tengisela mhaka ya ku ri no va tengile a va swi tshiki so hi ku hina hi le ku landzeleni ka mhaka leyi ya ku ri a ku ri hoyi laha tikweni va ta huma president a humi ku dyiwe timali swi ku yinini hi leswi ndlekini swi leswi hinkwaswo process yi sungurile a va ha yi lavi ma yi vona kambe kumbexani na mbangu lowu hi nge le ka woho kumbexani u nga kha wu cinca vonelo hayi a ku na nchumu leswi cincaka vonelo i ku vanhu vo ka va nga swi tivi va yime kwihi i ku mavulavulelo ya mina namuntlha loko ni vulavula ni languta xiyimo xa mina loko xo tshuka xi cincile hi swa timali ni twa nga ku leswiyani a swi vhete swi tshikiwa leswiyani hi mhaka ku mina se ni right ku ri ka swona tiyisiwa mhaka i ku swilo leswa tipolitiki vanhu lava phela va tivana hinkwavo lava hina hi nga ri kona yes ku va hanyisa ku yini that's why loko mi va vona va kokelana sweswi ku va na kun'wanyana ku hayi ku na group yo karhi hi yona leyi a yi ri ka intelligence yi nge te 1 2 3 vanhu a va hi va luta ma ni twisisa vula njhani yes so swi swo fanisa na sweswo loko ku ri ku nawu lowu wu nga tirhi ehenhla ka President Zuma swi ya huma njhani hi ku emaheteleleni hi fanele hi tisa tiva ku i va mani lava fambisaka tiko ra hina kahle i va mani lava hi onhelaka tiko ma swi twisisa so hi yo mhaka leyi fanele ku hi langutisa lehe before swilo leswi hinkwaswo a va tshiki nawu wu tirha hi ku nawu hi wo solvaka timhaka kun'wana na kun'wana ma swi twisisa na metweni bote so loko hi suka hi ta ka liya ya lava va nge a va tlherisi swilo ivi loko se va tlherisile va nga khomiwi phela leswi nga ta tlherisa swona a swona leswi nga tekisiwa xiswona ma swi twisisa na mito so munhu loko a yivile i fana na utana voko ra nawu so why ku viri a vuyisi ivi ya Afrika a rivaleriwa rivaleriwa njhani i yive swi swa munhu loyi a nga swi tirhela ku va wena sweswi vulavula sweswiwani vanhu a va ha ri ku tirheni sweswi na tindlazi teta ti nga fayiwa a ti vuyiseki phela a ni ti fayeki hi swona leswi vulaka swona loko a swi leswi a swi nge loko swi fika la a leswi nghenisaka swona xitolo loko swi odiwa ene na n'wina board titles mi nge suki sweswi mi ya la ku fika mi ya la ku ya xava michini lowu mi nga kuma wu tirhini ku ri ku ngheni temi lava wuntshwa ntiyiso so vanhu lava a va khomi kunene swi ta kota ku swi senda message because sweswi hina vana va ntsanana lava ha taka va swi tivaka ku ri nawu wa tirha la South Africa ku nga vi leswi swa ku ri ku vheta ku va ku ri fashion ya ku ri loko munhu a twa ndlala loko ku ri ku mpela i twa ndlala o ya nghena a xopeni a dya
a ni ku sweswiwani loko swi nga yinani sweswo swi vula ku n'wina mi tama mi ya ku tirheni mi ri n'wexe ivi ya hi ta dya hi ri 100 a swi tirhisi swona sweswo man twisisa so a va tshiki na wu tirha vanhu va South Africa hi kota ku va na hi yima swilo swi tirha hi ndlela leswi tirhaka hi yona hi nga se tata ngopfu mhaka ya ku sola ku ri leswi nga hamba swi ndlisa leswi ta hamba swi ndlisa leswi so vanhu sweswiwani lava nga va luta hinkwavo a swi xiya tekiwa because mind you ku va sweswi ku humesiwe masocha ya deploy wala it's money to the country. Yes. And if that is the case, masocha ama humeseriwa yini if ama humeseri ku ya tirha. So hi vuyela kwala ka kule ku westiwe ka mali again. Nemetwe bote. Masitwisisa. Nemetwe. So hi nga vulavula rizeri phela bot pad mo nyika van'wana nkarhi. Khesile boto wa mina loko ka vulavula ku tani Vayingiseri loyiwani kuna Vayingiseri lava va kuna Vayingiseri nga rhumela xifaniso xin'wana la a ngeri lava va ti vitanaka very search and seizure operations by South African Police Services lava ngeri ve le ku secheni na ku teka nhundzu leyi nga tiveki ku yi huma kwihi very va ve na ku humelela swinene ka mindzilikano ya le a Groblersberg loko ki tsemekanyala a Botswana kasi Beit Bridge loko tsemekanyala a Zimbabwe hi ndlela yo le ku le komisiwe na tinhundzu himpela la ti television ti ayini yini hinkwaswo leswi van'wana va kha va hleketa ku swi ta swi va swi posiwile swi fike swi hakarimitsi hi ndlela leyo a hi ku Vayingiseri wo hetsela kusuka kwalano hi ta twa ku meyara wa Vhemba va ri yini ku xiyimo xi titani Councilor Ninguda loko vuya mahungu ya misava hi bula na nkulukumba John Steenhuisen va DA kambe ka hi ku Vayingiseri wa Munghana Lonene FM ta kuma Vayingiseri wo hetsela la a hi kumeni Vayingiseri xivambu kwalano mi nga se kuma a ni kuma Vayingiseri kambe mani twa lava mangalaka ka ti tweet la hi twa ku va ri yini hi ndlela yaleyo ku ya amahlweni hi twa ku va angula va ku yini ngopfu loko hi languta ka xiyimo lexi xi nga i mani loyi a nga huma okay i Owen Xikwenu ya nga rhumela hungu leriya ra swihehlo leswi swa ku komba ku ongeti ku na xiyimo xo ka xi nga ri kahle hi ndlela yaleyo Khalanga vaphangi va nhundzu a va khomiwi kunene va hoxiwa ndziyo e.g. 5,000 fine hi munhu loko vo vuyisa nhundzu ntsena vaphangi a va nga dyondzi nchumu Isidwell ngelichi i tirhise Twitter handle ya nongonoko hi ndlela yeleyo Maleza i ri a ebutpet mina ni ri maphorisa na masocha a va endli door to door va secha vanhu va nikiwa 3 months ku ri va vuyisa ti-illegal guns mara va tsandeka mhaka ya President Zuma i dyondzo eka lava va lava ku va ti-president munduku hi karhele corruption i Calvin Maleza yaloye atisaka n'wangulo wa walawa a hi amukeleni meyara wa masipala wa xifundzantsongo xa Vhemba bona i Councilor Ninguda hi bula na vona la ka ntsongo hi timhaka leti ta hoyi leyi nga koho eka miganga hi ku hambanahambana kambe ke na vo veri vana ritu hi ndlela yoleyo executive mayor Nhlekani hi mi amukeleli ka Munghana Lonene FM Avuxeni minjhani Vayingiseri va Munghana Lonene FM na hayi hi pfukile so hi swi twile va ku na n'wehe mi ri no to looting mi lava ku hlamusela swin'wana mayelana na swoleswo mi ri yini n'wina ka vaaki va Vhemba district na kensa hi swona muhaxi na Vayingiseri va Munghana Lonene FM eka nhlengeletano yi nga va kona ya Vhemba District Command Council hi twananile leswi landzelaka we had a meeting with all our local mayors. We had a meeting with all the members of the District Command Council, including South African Police Services, business, civics, and other structures. We came up with a contingency plan to say we are saying no to looting. We are saying no to vandalism. And together we are going to fight all the looters. In fact, we're not going to allow the same that we are experiencing in KZN and
Gauteng to happen within our district and in Limpopo. So together, we came up with, a contingency plan. In a contingency plan, Ronotoma we implement one program of action. In a weekend, Saturday and Sunday, in all our local municipalities. Robert the team, Zoli Diwangazi, local mayors, councillors, speakers, chief whips. Na watu wote wane wako imanali furola uri. Resongo tenda ndakashu isekanyiwa, ichikwashikanyiwa. Robert chikuchimbira na mimolo yote, anepaka mimasipara yashu. Richikobuza watu, rina laudi healing, richikobuza watu uri. Kartikezane kautserereza ndaka yashu. Kartikezane kauri mishumo yashu. Rikotaka rangamanda ngauri. Na ava Chiefs Association wa Ntsako uri joina na civiki chitu chitiri kuri aringatendi upo hashu vuchikoshekaniwa rizora rikotikeza muvuso washu uri rizora rikodipina nga vuchiro akwini ripanda ngora. So abamtwangi bangwani mayara meriyen kabo kumshalo motorisa English la kalaba kumshana banga mtwangi yes. Okay. Hey, yeah. I was trying to say, we met as Vhemba District Command Council. And in our meeting held on the 14th of this month, we agreed that we are not going to allow any looting within our district. And we agreed that we are going to fight vandalism collectively. We agreed to come up with a contingency plan so that all our people must be part of this, exercise to deal with vandalism. It is said forewarned is forearmed. So through our experience, what we have, experienced taking place in KZN in Gauteng, we are saying as well the district municipality, no to looting. And we are happy that we are joined by all the structures within the district municipality. You will understand that the Vhemba District Command Council is comprised of, business people, SAPS, civic structures, traditional leaders, traditional healers, and everybody. So together, as Vhemba District Municipality, we are saying we are going to protect our property. We are going to protect our resources. We are going to make sure that no looters have a space within our district that can come Moash. And kufika sweswiwani akuseva na incident na yin'we a Vhemba district ya vanhu lava va ringeta ku luta. So far there is no incident. Okay. We are working together with everybody. So no room for looters here in Vhemba District Municipality. And we want to thank the SAPS, the military, Ntsako, and all structures, traditional leaders and everybody. Because we are working together as a collective in making sure that our district is protected and secured. Now, what will be your parting word, more especially the ordinary residents ta Vhemba district kusuka kwele Amusina kufika Punda Maria kufika aka Magoro kuya hala amuwaweni minga kuyini kabo? Ringamba uri rotary mato amuhuso rindereza muhuso. We are eyes of our government, we are ears of the government. This is our government. This people's government, so we must protect ourselves, we must protect our resources. And at the same time, kholo ya shindia ori kharizwe riko ditsereleza ka this COVID-19 pandemic. Kharizwe rina dimask risoko diwana rizigwadani mitangano ngorero khari thechelese zote zina rakuvudziwa ngabaranga panda vasho. Aha. Executive Mayor Khesedi swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta.
na khensa muhathi na vayingiseri wa Munghana Lonene FM. All right. So mingisero Munghana Lonene FM la bayibulana bona Councilor Councilor Ninguda nga executive mayor wa Vhemba district. Isale timinete tantlhanu hinga siya maungeni ya msaba la nga talandela no Moses Lilian Hlabangwana kusuka kwalano ibulana nkulukumba John Steenhuisen wa DA. Hinga senda tan ay kuthi mingisero mele ka 0152971855 hlengani wa Nduma Maluleke uri nandu wa khale ka president a wu fanele wu nga hayi emahlweni hikuva malembe ya vo yakulu sweswi hina hi tsakisa hikuva va nghenile a jele na hambi a va lo tshama 2 weeks a swi ta va kahle ntsena swi tikombile ku ri a ku na munhu a nga above the law i ku ya hi hlengani yole leswi hi vuyeriwaka hi swona hileswaku hi kota ku vona leswaku voko ra nawu a ri voyameli tlhelo rin'we i Caswell Hatlani Gezani Caswell Hatlani loyi a nga rhumela tweet yoleyo a hi twaneni loyi Vayingiseri i nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene Ahee njhani Mathebula? hi pfukeli njhani papa? Hi pfukeli n'we. Ha khensa. Mina a ni ta vulavula swo tala ni ta kombisa ku loko munhu a ri na nandzu a tengisiwi swi fika makumu. Ku fana na loko un'wana na un'wana a karhi a tengisiwa swi fika makumu. Lava va vulavulaka vo a nga tengisiwi van'wana va koho lava lava va vonaka ku ta fika ka vona. A ni ta vulavula swo tala hi sweswo ni byelaka swona. Vera la ku vulavula swo tala hi leswi ni byelaka so hi ndlela yele 0152971855 mahaxi nawu a wu vona a wu tirhi mara hi vuyela hi yini loko tiko ko va makhombo ya lama ma humelelaka kwala tikweni i makwena mavunda loyi a tisaka tlhelo ro lero wena u ri yini le ka 0152971855 hi loyi un'wana Vayingiseri nhleka Ahee njhani Mathebula? hi pfukeli njhani papa? Hi pfukeli malana papa Masirana la ka Chavani. Ahee. Mina hi mavonelo ya mina ni loko ni karhi ni swi langutisa lexi nga ta hlupha ma swi vona sweswi mfumo wu lahlekeriwe hi mali yo tala swinene leyi nga ta endla ku ri loko va leswi hinkwaswo vanhu va nge hi kumi mitirho vanhu va ta xaniseka va ya mahlweni swilo leswi a fanele va ve na mavonele kule le ndhaku va vone ku ri swa ku ri ku nga onhiwi swilo swa tiko va va tshika khale va kha va dya timali vanhu lavawani loko mo langutise va hanganga va kona lava nga ku ngameni mara va dyile mali and then hi kahle ku onhaka swi ya mahlweni loko lava nga ta tengisiwa loko Zuma va huma kumbe va humisiwa leswi nga ta karhata i ku ri lava nga ta nghena va ta ku why loyi a tshikiwile and still swa hi onhela tiko leri vana va yena va le ku mitirho hi timhaka ta ku va vona va dye timali leti va nga dya kona ma swi vona se hi mhaka yin'wana leyi hluphaka ngopfu ku vana va hina va hi kuma ku mitirho loko a ku onhetiwa swilo hinkwaswo leswiwani vana va hina va hi kuma ku mitirho karhi hava mitirho va ta onha va ya mahlweni vanhu lava khale va kha va dya timali a va fanele va khomanisiwa khale kwele ndhaku leyi va nga fiki ka nkarhi wa sweswiwani nkarhi wa sweswiwani va hi onhela nkarhi swinene ma swi vona swa hlupha loko swi fika laha hi mhaka ku ri loko ku ri ku va lava ku ya mahlweni ene ku na un'wana nga n'wi twa mu yingisela kha vulavula timhaka ta ku ka ha ta yiwa mahlweni loko ku ri ke ni va n'wi pfalela ka ha ta onhiwa ku yiwa mahlweni ma swi vona hi ku vanhu lavawani already va dyile timali a va nge va lava ku va nga ku ri henhla ku ri palamende hinkwavo va dyile timali vanhu lava mara a va endliwangi nchumu ene sweswiwani va onhela hina na vana va hina swi a ku nga ha fambi nchumu sweswi ku fana ku wa lunghisa swo talatala ngopfu swi ka swi onha mali hinkwaswo swilo leswiwani a fana swilo leswi va tshikela kwala ku ri swi nga onhi ikhonomi loko mo langutisa sweswiwani loko tiphezi leti nga ta ri phela sweswiwani KwaZulu-Natal na le Joni yi ta nga ri mali munhu leyi yi fanele yi thola vanhu va kota kuma mitirho nemetweri papa alo mkhensile ibu masana la ka umaka Chavani mkhensile khetsa mina papa inkomo a hi kona ngamsava ya awara yan'we hi amukela sisi Lilian Hlabangwana loko hi vuya na nkulukumba John Steenhuisen anda ka sweswo a hi kumeni mahungu emsava sisi hleka nongonoko wa Afrika Wa Vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa
minute ntsena kubela ora ya 13 mingisero mkanalo na FM ko ngisala xitichi xiriko xipemu xa vumbirhi xa nongonoko Afrika Wa Vulavula na tinyiko Morgan Xivambu foma swin'we ku fika le ka hafu kubela ora yan'we loko DJ Meta nghena ku dzuma na mina hi ta hambanisa hi loko hi kuma nhlokomhaka ta mahungu na sisi Lilian Hlavangwana ku ta ku ri nhlokomhaka ta mahungu ya awara ya mbirhi ne Holobye wa xiphorisa i tsahiwa a kha a vula leswaku onge ku na vanhu lava nga ta khomiwa mayelana na timhaka ta ku va ri van'wana va lava a va endla hoyihoyi leyi a yi ri koho ku hela ka vhiki kumbe va rhangerile ka hoyihoyi leyi a yi ku hela ka vhiki van'wana hikokwalaho ka yini swi vulavuriwa swi nga se endleka hi ndlela yoleyo yimani ya ka murhangeri wa Democratic Alliance kulukumba John Steenhuisen hi twa ku vona va ri yini loko hi kha hi languta ka timhaka ta hi laha tiko ri nga koho ku ya emahlweni Mr. Steenhuisen, good afternoon and welcome to Mgana Lona FM. Good afternoon to you and good afternoon to the listeners. I understand for the better part of last week you've been in Durban, or in KZN rather. What have you witnessed so far? Yeah, well, I mean, I flew in on Tuesday morning to see for myself what was happening on the ground. I'm still here in KZN as we speak. And it's been a very traumatic experience for everybody in KwaZulu-Natal. Looting, lawlessness, loss of life, damage to property, and a very poor response from the policing and intelligence clusters that have let South Africa down very, very badly. And in the process, it cost us billions of rands, many, many jobs, and a lack of investor confidence now in South Africa. You're quoting two departments and you were quoted as saying that those two ministers should be fired. Why? Well, I think that there's individual ministerial accountability. I think the president said very clearly when he addressed the nation on Friday night that we were not prepared, and I think that given the fact that we face such grave consequences, that those two ministers should have done the honourable thing and resigned. That's what individual ministerial accountability is all about. Their two departments failed spectacularly to do their jobs, and in doing so, protect the people of the country. If they're not prepared to resign, then frankly the president should remove them from his cabinet. I think this should be a demonstration to South Africa that the president takes his government responsibility seriously and that he acknowledges that there was a fault on behalf of government's lack of preparedness, as he admitted to on Friday night. And when we look at what transpired at the Zondo Commission, particularly with the intelligence part of the country, it would seem we're not doing well. Why do you think the president could have acted earlier than before this crisis that we are inundated with, given the fact or the evidence that were shared at the Zondo Commission? Well, look, I mean, I think that the Mufamadi Commission inquiry, his report is almost 2 years old now, and it hasn't been acted upon. They've made some very, very good recommendations about what needed to be done to restore credibility to the state security sector after it was abused under the Zuma administration. But it doesn't look like the current minister's made many of those changes. And it looks like the president was very badly advised by his security cluster. On Sunday, before the looting broke out, he spoke about sporadic and ethnic violence. That was not the case. It wasn't ethnic and it wasn't sporadic. It was wide scale. And the SAPS were completely unprepared for it. And the intelligence service clearly didn't pass on the sufficient information for the president to make an informed decision. And therefore, they need to take responsibility for that. So, as DA, are you actually calling for cabinet reshuffle or the two ministers in question? And what will it do to the advancement of trying to capture those who might be the instigators of this whole violence? Well, I think that I don't like to talk about a shuffle because a shuffle is moving the same people around to different portfolios. Yes. I think what he needs to do as a wholesale cleanup of his cabinet. I think he's got an opportunity now to remove dead wood from his cabinet. And I think it's time for him to use that opportunity, never waste a good crisis, to clean up and clean out. And these two ministers have clearly demonstrated that their stewardship of the department has not yielded the type of results that we need in the country. And I think many South African citizens are left feeling abandoned and afraid due to the failure of these two departments to do their job.
There are two issues that are also at play here. The issue of racial tensions that are perceived to be happening in areas of Phoenix, and the issue that you also raised, the issue of dwindling investor confidence by virtue of what happened last week. How do we navigate the two? Well, I think that the racial tensions have been completely overplayed in Phoenix, and I think they've been a convenient scapegoat for those officials that failed themselves. I was on the ground in Phoenix. The only thing I saw was terrified community members standing together, many across the color line, to defend their community, standing side by side at those barricades. Secondly, I think that the president's sending a strong message out and axing those ministers would be a very good, solid step to sending a message to the international community that he is serious about his presidency, and he's serious about the country, and he's serious about safety and security. If you look at one of the greatest deterrents to international investment in South Africa, safety and security generally tops that list. So I think the president's going to have to send out a strong message that law and order is established here in South Africa, and there's now been a failure of law and order, and those responsible have been held accountable, and the people that replace him will make sure that it doesn't happen again. Since you said you are in KZN, has calm been restored there? It is relatively calm today. Obviously, there's Mr. Zuma's appearance in court to face the 783 charges of fraud, corruption, racketeering. But it's been relatively calm here in KZN today. For the first day, there hasn't been any gunshots recorded. The cleanups are happening, and bus services are restored, and people are going about their daily business. So it does look like, for now, calm is restored, and it's been largely due to the fact that the army were here in full force and have restored law and order that the police were not able to contain. As we conclude, you're speaking about people going about their day-to-day life. What about the availability of commodities rather, and food? Have you experienced anything in terms of shortage and availability thereof? There was shortages over the weekend, but the president heeded our advice to get the military to open up the N3. So goods have been coming in. There've also been a lot of goods freighted into KwaZulu-Natal, both by private aviation companies and also commercial aviation companies. So I think that the food shortages that we saw over the weekend are a thing of the past, and it's getting back to normality. Basic foodstuffs are available. Shops are open again. They've restocked and resupplied from material brought in from other provinces. So it looks like things are returning to normal for now. And what will be your parting words to your supporters countrywide, particularly those who did not partake in this kind of violence? Well, I mean, it's obviously the rule of law, and law and order is important for any country, and the state has a duty to provide a safe environment for its citizens and to protect their lives. None of the other rights or responsibilities in the Constitution can be realized without the primary right to being kept safe. So we're calling for calm, we're calling for cool, level heads, we're calling on people to show restraint, and most of all, to show kindness. What we need now is kindness and understanding in South Africa if we're going to move forward from this and learn the lessons from it. Mr. Steenhuisen, it's been a pleasure speaking to you. Thank you very much for your time. Thank you, as always. Have a wonderful afternoon. All right, thanks. Bala blana bona nkulukumba John Steenhuisen. Bala tani mrangeri wa bandla lerkaneta kara Afrika Dzonga ra ximfumo kunga Democratic Alliance. Vakomisa katmaka ta la vanga ko a KZN babe ko kusuksela hi ravumbirhi ku ya la va hlamusela ko vakomisa timhaka ta ku ri va bone ku onaka ka nhundzu, ku onaka ka miako, ku onaka ku va vanhu va kha va phanga pfumaleka ka timhaka ta nawu va kombisa timhaka ta ku susela loko va ta va fikile va vuye va vona ku fika sweswi ku na ntshamiseko lowu ku fika sweswi a ku se vekiwa na timhaka ta ku twala ka ku rila ka swibamu leswi ku ya hi vo ku nga swilo leswi a swi vonaka kumbe a swi twakala ka minkarhi leyi nga hundza. Tlhandla kambirhi loko ni kha ni va vutisa hi timhaka ta ku ringanyeta ka voka ku holobye va fanele holobye wa timhaka ta vunhlori na holobye wa timhaka ta xiphorisa va fanele va hlongoriwa va kombisa timhaka ta ku kumbexana
kutani a swi ta hetelela swi va swa xiyimo xin'wana ngopfungopfu loko ku langutiwa ka timhaka ta leswaku swi tikomba onge hi vo va nga tsandzekisa tiko loko swi ta ka timhaka ta ku va ku siveriwa ku humelela ka madzolonga lawa ya nga humelela va nge ri ku phangiwa ka nhundzu na ku onhaka ka nhundzu hi ndlela yaleyo a swi ta va swi nga swi papalatiwile loko swiyenge leswimbirhi a swi lo tirha hi ku hiteka hi ndlela yaleyo loko va vulavula hi timhaka ta ku pfumala ntshembo loko swi ta ka timhaka ta vavekisi va kombisa timhaka ta ku vavekisi va nga va kona va nga tlhela va va na ntshembo eka tiko reru ntsena loko president vo teka xiboho xa ku va va hlongola vaholobye lavambirhi nako va nga endli timhaka ta leswi va nge ri i cabinet reshuffle swa ku cincacinca vaholobye a va hlongoli vaholobye lava va vonaka ka va nga ri ku tirheni hi ndlela leyo sweswo swi ta hetelela swi vuyerisa tiko rero ku ya emahlweni xivutiso ku we u ri yini loko ta va swi hi ndlela yoleyo hi le ka 015297185 nkayivelo wa swakudya wona wu ri yini va ku hayi onge swilo swa ka swa swi tshamiseka ngopfu loko a ku langutiwa ka timhaka ta ku magondzo layakulu ya ku katsa N1 N3 na N2 ya komba ya ri ku tirheni leswi swi endlaka leswaku va kota ku va va fikelerisa kumbe ku hetelela vanhu va kota ku va va kuma switirhisiwa leswi swi lavekaka hi ndlela leyo ta va ka hi ringeta ku bula na un'wana a nga kwele a KZN Munduku hi bula na yena hi ta twa ku vutomi byi famba njhani hi ndlela leyo leswi ta va swi endla leswaku hi kota ku twa kahle kahle ku le ku endlekeni ka yini le a KwaZulu Natal hi ndlela yaleyo handle ka sweswo hi salele timinete ta nkombo ta 12 ku va hi fika makumu ka nongonoko lowu seke u nga hi bela riqingho ka 015297185 kumbe tirhisa Mathebula dp@sabc.co.za Afrika Munghana i Twitter handle hila kulomfoti hi hlotana na xintshunxo Afrika Wa Vulavula kumeka timinete bile wara yan'we un'wana Vayingiseri hi loyi nhleka Pat na vachu bote nipukile hi pfukile mjani thanks ipukile ndzi na anga ku va xikala vita swinoma no bola bota me tanani man mata hi fane okay mina nisungula nhlamulo ya pintshwa ka former president Jacob Zuma ne yes ni yi vona hi ndlela leyi ya ku ri yi ta vuyerisa tiko hi ndlela yini hi ndlela leyi ya ku un'wana na un'wana lontsanani sweswiwani loko ku ri a ya va president vukungundzwani loko ku ri ku va n'wi vona na ti-president Zuma a nge he byi endli i ta swi tiva ku ku na nawu lowu nga ta tirha ehenhla ka yena ma yi vona ivi ni vuya ni langutisa leya ya ku ri hi fanele hi languta constitution ya South Africa Botpet yi vekiwe rini yi ndliwe rini a vo ma 70 something ya le ndhawu leyi so loko ku yi lava ma 70 something ya le ndhawu Botpet a yi fika nchumu Botpet loko mo yi langutisa sweswiwani yi ri no loko munhu o va a khomiwile a nga fanelanga a tirhela government i tiministara ti nga vi laha ti nga tshama ti khomiwa ta ha tirhela government ma yi twisisa Botpet a ni twisisi kahle kahle a mila ta ku yini kahle kahle wena la ta ringeta ku mi kombisa ku constitution ya hina hi yona yi seyila ku hina hambiloko ku ri ku ho vulavula hi ku a va hlongoli mani loko ri constitution a yi cinci a hi nge yi helo Botpet ni tshame nghena siku rin'wana ni vula timhaka ta ku ri why loko ku cinciwa president va ku no president yi la ku cinca i cabinet yo reshuffle ku fana na ku teka rice hlanganisana na mayonasi ma ya hala ma hlangana na rice ku a va humi vanhu va laha va ri kwalaho se swi vula ku ri va pfuka hi nga sukangi ka timhaka ta vukungundzwani na swilo leswi hi hlanganaka na swona tikweni loko ku ri ku a hi cinci constitution ya South Africa vumbiwa hi byoxe Botpet a hi fanele hi byi cinca byi ta ku yini hi fanele hi byi cinca example ni nga nyika example Botpet maphorisa ma hina vumbiwa bya hina a byi ma sirheleli helo sweswiwani ma vona ku ri na hansa njhani loko phorisa a ri lo ni ba hi mpama hikuva kumbexani ni kha ni teka mayonasi a ni ya pfulela case helele hi ntirho n'wana wa vanhu nghena na Mozambique Botpet mi le swi endli leswi a va banga pena va khomi swibamu va khoma swimoroncisi mantisisi so hina vumbiwa bya hina vanhu lava va fanele va hi sirhelela ka nawu a va sirhelelekangi va nge swi koti ku hi sirhelela Botpet va nge swi koti ku hi sirhelela loko vona va nga sirhelelekangi loko a huma ndzeni a ku ni ya ntirhweni a swi hleketa loko Baloyi ntan'wa hikuva a kha a khoma un'wana nkuzi mina swi vula ku vana va mina va ha ri hava xinkwa mundzuku ni ya yima hanga yi vona etikhoto hinkwako lomu mwantisisi se hi mhaka ya ku munhu a nga la ku yima
tikhoto na yini hinkwaswo a ku yini a va ti endlele ku rhana hi mpela ni ti voni ti vhele botlhe to hindza amolo vanhu va kha va nghenetela ku hana vhene yin'we yi nga nghena to hindza vanhu va kha va nghenetela loko ni ta mi fonela ni ku ni gadile a ni tsutsumela le a 29 ni tshama kona hi ni hi safe ngopfu botlhe ti gadile ende winile a hi lwani na munhu ma vona hikuva hi twananini se nkarhi wun'wanyana hina vanhu hina vanhu hi se hi fanele hi twanana hi khomana hi va xilo xin'we hi kota ku endla swa hi nga ndli swilo hikuva hi ndlela mani hi ndlela mani ma twisisi ene hi fanele hi tsundzuxa vanhu va ka hina ku swilo swo fana na ti-ATM timolo a swi onhiwi hi government bopet vanhu va ka hina a va swi tivi sweswo hikuva swi nga endleka vanhu va fayelela swilo va byela ku va khanya government no a swi onhiwi government swilo leswi vanhu lava nga hi sungulela va bula ndlela wa hina ku hi kota ku kuma swilo leswiwa ve le ku twela ku vava sweswi va vona teka timali ta vana va na mimiti ya vona a va ta va nga ri kahle ni kombela ku hetisa hi liya ya swilo leswi a swi tlhelelaku a police station va ne a hi yiseni police station lava va nga teka ne botpete mina ni nga tsundzuxa ku vantshwa va hina a va khomi ti-CV lava nga na grade 12 na tilayisense hi ku maphorisa ma ya ku hlongoriweni hi vo va nga ta tlhe va yiva swilo leswihi leti loko a vulavula hi maphorisa ku na un'wana a nga ni rhumela hungu rin'wana laha ni nga ta ri lavisisa na general i hehla ku a Noblehoek ku na tavern yi xavisaka byala byi tlha byi hela a byi herile masiku mambirhi manharhu ivi yi tlhe yi sungula ku xavisa nakambe ene hehla ku veri tavern leyi yi n'winyi wa yo phorisa a ni tivi ku humeleri yini swi swa muxaka wolowo loko ku ri ku swi tani hi fika ayi mani amukela mingiseri inhlekani hayi a ka ha ri na munhu laha xivamba 0152971855 ni vulaka loko ku ri ku ntiyiso ku phorisa ri tshova nawu a ni nge wa ku xavisiwi byala sweswi se loko ku ri ku ntiyiso mingiseri loyi a nga ni rhumela hungu leriwani swi na ntiyiso ndzeni ka roho hi ta ri lavisisa ivi hi twa ku va ri yini general mingiseri wa nongonoko lowu swinene va wu yingisela ni tshemba ku va kha va hi twa va ri ku na phorisa Noblehoek general ri xavisa ku byala ri na tavern a Noblehoek ri xavisa byala nako byi pfa byi hela byi tlhe byi vuya byi kumeka swi vula ku va stoka kwihi i swin'wana swa swivutiso leswi hi nga vutisaka so ayi vayingiseri na hileswaku a ku na loyi a nga tiveki nchumu ne inhlekani hayi doctor minjhani okay a khensa lexi ni nga tsundzuxa xona doctor na vaakatiko hi nga koho hina hi fanele ku hi pfunana na maphorisa hi sirhelela nhundzu ya hina hi hexe ku nga ri ku hi langutela maphorisa ntsena ya ku swo tala swi ta onhaka ene hina hi nga ta tlhe hi hlupheka na lava va nga ta ta ndzhaku hi vo va nga ta tlhe va hlupheka a ni maphorisa hi vo va tirhaka so hina loko se hi nghena a swi ngo to hi kanganyisa hi ku tanihi vaaki mi nga kuma ku swin'wana hi swi tivi ku swi fanele swi endlisiwa ku yini ku nga ri ku va pfuna hi ndlela liya ya ku hi teka nawu hi ku veka mavokweni ya hina ku ri timhaka ta ku tsundzuxana ku ri swilo swa so a hi fanelanga hi swi endla hi le ku ti onheleni hi hexe matisa butpet na meta hi le ku ti onheleni hi hexe hi ku sweswi ma swi vona ku moxeke swinene ku onhakini swinene vanhu sweswi va fanele va tshama hansi va nga ha yi mintirhweni vanhu lava a va ya mintirhweni masiku hinkwawo sweswi va tshamini butpet hi ku laha va tirhaka koho ku honeteriwini ku honetele hina vanhu ma swi vona na meta loko a koka ku nga honiwangi swilo swi karhi swi famba hi ndlela ya kahle nge va karhi va ya mintirhweni sweswi ntiyiso sweswi ntiyisi ngopfu ku na vanhu lava va nga yangiku ntirhweni namuntlha hikokwalaho ka ku va ku onhiwe lava va tirhaka kona ku onhakini Facebook ni mi twile boto wa mina hlayisekani inkomu Lazarus laka khashani inkomu boto wa mina xikongomelo xi famba hi ndlela swi lava ngopfu veri mani loyi un'wana muyingiseri ni nga tirhisi vito ra yena hi ku na ye a nga tali ku tivula mani n'wi bula but Peter u swi rhandza ngopfu loko ni ku xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula
Ai go to mingisero mina ile ka 0152971855 kumshata kuma mingisero we tsela eka nhlekano sikona na mutlaito ku ye wa ngula ku yini ku ximo xitetani buti Elvis Tlungwane or DP ku vuyeriwa ka hina ku tengisa Zuma iku tisa the judicial system judicial system loko ho tsandzeka ku endla sweswo vanhu hinkwavo lava va nga totiwa aka Zondo Commission va nge he ahluriwi se swi na nkoka DP Elvis Tlungwane a nga tirhisa Twitter handle ndlela mina ni yimana lava va nga luta a va nyikiwe nkarhi va vuyisetela swilo lava va nga taka va nga vuyiseli ivi va ya khomiwa a va nyikiwe xigwevo xo tika ku twa leswi a swi ta pfuna ku vanhu lava va vuyisela swilo vo ti dyela vo to va kha va ti dyela nhlekani aye minjhani vutomi vatomi minjhani hi pfukile ni la ta phawula ka leya mingisela heta ku mhaka ni un'wana wa vola ni nga swi witnessa kwala vhikini ku na vhengele rin'wana leri va nga ri teka maphorisa a ma tele ma yimile a va byela vanhu ku nghena ni mi teka mi tipfuna as long as mi nga hiyisi he man maswona a swi ri ku endleke kwala rava rishi kwala thembisa kwala mayivuyi vanhu va nghene munhu matwa hi butpet munhu a ta tshembisa la rava rishi a ta ku rhwalele a heta le henhla le Ivory ma 15 ma vona disese i famba njhani a ta na tiro i famba na tiro kwala main road a tlha ta vuya futhi a ta teka swin'wanyana futhi maphorisa as long as mi nga hisi teka a va fike njhani ka ku as long as va nga hisi ama va hembela mene n'wana wa vona ri kokwalaya an ali kumbe un'wana wa vona kambe ama va hembela ke mi ku va te mo teka mi nga hisi hi ku a ni tshembi ku phorisa na vutihlamuleri ri nga vula sweswo butpet loko maphorisa ma yime gate-ini ma tele mi vula ku vaakatiko va nga nghena ka vhenge ro karhi va ya teka swakudya maphorisa ma ri kona va nge swi endli sweswo a ni ri va respecta nawu so maphorisa hi va nga nyika go ahead ku a tana nghenani as long as mi nga hisi nchumu mi nga voni nhundzu ya vanhu nghenani mi ya teketela swilo ni mi twile bot eko he man mi swi twile veri yini veri maphorisa a mi ku maphorisa a mi ku hayi ka swi nge endleki ma ni tshembi ku maphorisa a ni tshembi ku maphorisa va nga vula va ku hayi maphorisa kasi hikokwalaho ka xin'wana xin'wana mo hembela maphorisa maphorisa va ku hambo nghena mi teka hayi khona vana a reti noko ri ka humerisiwe tinyiko Morgan Xivambo ni Khalanga Pat Mathebula DJ Matt u fikile la ya DJ khale ni fikile la mere DJ hi pfukile Pet bijani a ku ri njhani ku hela ka vhiki a ku ri kahle ngopfu a ku ri kahle ni pfuka na ka titimela ni ya ni suka kule mi hayi la hi sitoloveli leswi ya mi tela ku vava va fo hi tirha ka ku titimela njhani hi mhaka ya mi tela ku musa ki hambana xele njhani no i ku phomba le mi i khale mpfuki swa ki khale mpfukile loko hina ya wa ku siyavi ata na ku twa khibula kutani ne komishana wa ta byela sesilili sweswo swa khale va pfukile mina nga elusi mina sesilili timhaka ta mina n'wena i timhaka ta mina ni vule ku me khale ni pfukile loko yi ku ni vona loko yi ku twa lufu ne a ni fika kwala a ni tirhweni a ne loko yi ku twa lufu na i pfuke hi nkarhi muni hi tele se loko xiyimo xi te tani yani ni twa ni hlamala mina ku i kona munhu langa va a ri ku tirheni hi mama past 1 hi mama 2 to 2 se i le ku chikeleni ka vayingiseri va ku yingisela ka sweswi ene va ku yingisela va le lanchini va lava ku tlhela tirhweni we wa chikela hikuva okay yima ni vutisa sesilili ka sesilili mi fike nkarhi muni tirhweni n'we i lata i kota ku twa ku pfuka ku nkarhi muni swi fambisa ku sesilili mi fike nkarhi muni tirhweni n'we me ni fike hi 10 hi fike xikan'we mina sesilili okay mina famba we ma famba why mi nghenisa sesilili kasi ana swi twa ku loko sesilili va vulavula nge vulavuli sesilili mina famba n'we ma famba
Hey buti. Komba kahle ku uye xikolweni na ku nghena ithofana. mahungu aya hela ku yena a hi vulavuleni nakambe mundzuku Afrika wa vulavula.